Ayu. Halo, assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Be, Babe di mana? Kok jam segini belum pulang? Kan ini udah malam banget. Malam ini Babe, abang lu, sama adek lu nginep yuk. Kagak boleh pulang. Ya Allah, terus gimana? Babe tidur di mana? Ya tidur di tempat tidur. Masa di lapangan? Kalau di lapangan ntar rambut Babe kambuh dong. Yuk, ayo jangan khawatir. Babe tidur di kamar, tempat tidurnya empuk banget. Yuk, kok suara lu rada serak? Abis nangis lo? Kagak, Ayu nggak apa-apa. Ayu cuma lagi kangen aja sama Babe. Sama yuk.